Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 eAuckland Park eGauteng naze ziphambili. Iintsapho zamalungu eSANDF abulewe kwimpuma yeDRC asisakwazi ukulinda de zifumane imizimba ngokuhlwanje. Mandizibulisele kuni emakhaya thina boqala zive sele singenile neendaba zeli loMzantsi Afrika ngokukhawuleza masingene emxholweni. Iintsapho zamalungu eSANDF nabulewe kwimpuma yeDRC asisakwazi ukulinda de zifumane imizimba yawo oku kuza kunika ithuba lokuzila kwiintsapho nokudlulisa okwehlele iintandane zabo kwela lizwe. Iintsapho zibhuqwa ziinkumbulo zemizuzu ezagqibelisa ukubona ngayo abantu bazo. Inye khaqwaba into ebebeyifuna kukubuyiselwa kwemizimba yala madela kufa ekhaya. Uthi linzulu ngeyona ndlela elinxeba kunzima ukwamkela. Kulandela ingxwabangxwaba phakathi kwenkokheli zamazwe achaphazelekayo ngelingeni zivakele iindaba zokuba imizimba ibuyele ekhaya. Kwelinye icala kwevumbu imibuzo engqingqwa epalamente ngobukho kwamajoni eli eDRC. What is it that our soldiers are protecting? Because now you tell us about the peacekeeping mission and you find soldiers engaging with the enemy. There is assurance that repatriation of our members is going to take place. Kodwa kwiyure emva koko kwacaca ukuba useza kuba mde umlindo wokubuya kwemizimba. Ngosuku olunye emva kwalo myalezo olibaziseko, umongameli Cyril Ramaphosa wenza intetho yobume besizwe. I have directed that a national flag be flown at half-mast in honor of these fallen heroes for a week. Khange ube mnandi kwaphela ke lo mlindo kwiintsapho eziphantsi kwelifu elimnyama. Kodwa xa kungoku ufiphele, intlungu eyombethe ezintsapho ngoku yileyo yokungcwaba abathandwa babo nanjengoko nalo ilizwe likwimeko yokuzilela lamakhawe awele kummandla kafayayo. Ukanti ke umsitho wokunikezelwa kwemizimba yamajoni kwintsapho zawo kwiintsapho zalamajoni ezili-14 abulewe eDRC uyaqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlanje kwisigqubu somkhosi eSwartkrop. Ngaphambili umongameli uRamaphosa ubhengeze iintsuku ezisixhenxe zokuzila nokuhlonitshwa kwalamagosa. Apha estudio ngoku sinaye umhleli wezangaphandle uSophie Mokoena eza kusincambazisa. Mam Sophie, siyakwamkela. Ngiyabonga. Kuninzi ukulibaziseka okwenzekileyo ukuzothi ngoku ngokuziswa kwalamajoni asuka eDRC. Ukanti ukuzothi ngoku njengoba besivile kwingxelo ithini imeko ngoku? Esikwaziyo ukuthi bafike ebusuku ngabo 12 ngoba uyazi ukuthi basuke lapha eGoma bahamba baya eRwanda, basuke eRwanda baya eUganda, bahlala amalanga amabili eUganda, basuka ke izolo ekseni badlula eTanzania ngoba baze bashiya imizimba emibili yaseTanzania yamajoni aseTanzania. Mabasuka lapho baya eMalawi bashiya futhi imizimba emibili yamajoni lawa amasoja lawa aseMalawi. Ngakho ke bafika eNingizimu Afrika
ngentathakusa singasho njalo. Ngakho ke siyazi ukuthi sikhuluma nje imizimba ifikile eNingizimu Afrika. Ngoqinisekileyo Mam Sophie ezi ndaba zidale unxunguphalo kwintsapho ezininzi zalamajoni. Ingaba kunjani kubo? Ngiyathemba ukuthi kwamanje kubhlungu kakhulu kubo. Kodwa ke kungcono ngokuthi manje sabayazi ukuthi baseNingizimu Afrika. Manje bazofanele ke bahlele ukuthi babeke amathambo lawa nalwemzimba lona ukwenza ukuthi baxole nabo. Kodwa angeke baphole, kuzothatha isikhathi eside kakhulukhulu uma ubheka ukuthi umuntu uma eshona empini, uma ubheka umzimba wakhe angeke ube njengomzimba womuntu obegula noma umuntu ovele nje washona. Ngakho ke basazobhekana nenkinga kakhulu ukuthi babhekisise imizimba lena bayilungise, baphinde futhi bayenze amalungiselelo wokuthi banqwabe labantu njengemindeni yabo. Kodwa ke ubhlungu bona buzoba khona, kodwa bazoqola ukuthi manje sabakhona bazokwazi ukuthi babeke lamathambo. Amakhwelo ngokurhoxiswa komkhosi we-DRC ngoko nangoko asaqhuba. Kwaye abantu bacinga ukuba ngurhulumente inoba unendima ngokwenza oku. Ingaba ingxaki iphi? Siyazi ukuthi kube namahlebezi wokuthi kuzorhoqwa amasotsha lawa ase-DRC. Kodwa ke asinalo uqiniso lokuthi kuzenzeka nini lokhu. Njengoba sazi ukuthi ongqongqoshe bendaba zokuphepha bahlangene lapha eTanzania, kuhlanganisa nalaba abaphethe amajoni ama-general ababuya kulamazwe we-SADC ne-EAC ukuthi mhlambe bakhone ukuthi kube nokuthula lapha, kubekwe izikhali phansi. Mhlambe ngomva kwaloko uma izikhali sezibekwe phansi bazokwazi ukuthi mhlambe bahoqiswe. Into enye siyaziyo ukuthi kunzima ukuthi bathathe isinqumo sokuthi babuyele ekhaya nje ngoba kwamanje leya ndawo yase-Eastern DRC iphansi kwalabantu laba abayithathile. Ngakho ke ukuphuma kunzima kakhulu. Sizwile ukuthi iM23 ithi uma baphuma bashiye izikhali zabo. Ngakho ke amasotsha lana athi asikwazi ukuthi sishiye izikhali zethu. Uyazi ngesintu nangesisuthu, ngiyakhola nangesixhosa niyasho ukuthi umuntu uma anikezana ngezikhali zakhe uyamkela ukuthi uhluliwe empini. Ngakho ke ngicabanga ukuthi inkinga ilapho. Enye into abayisabayo ukuthi uma bashiya lezikhali labantu bazwenzani ngalezikhali lezi, bazoqhubeka babulale abanye abantu. Ngakho ke indaba enzima kakhulu. Ngiyakhola ke ukuthi uma kungavumelwana ngokuthi kubekwe izikhali phansi kuzoba ngcono ukuthi mhlambe baphume nezikhali zabo. Sibambe ngazo sibini kuMama Sophie lowo ongumhleli wendaba zangaphandle. Ngiyabonga. Ukanti ke ngoku siqhagamshela nentatheli yethu uMvuselelo Lubisi ekwisigqubu somkhosi eSwartkrop eTshwane, nalapho kuza kunikezelwa khona imizimba yamajoni nekube kuza kunikezelwa imizimba yalamajoni ekubanjwe khona inkonzo yesikhumbuzo kamva. Mvuselelo, siyakwamkela ezindabeni. Khasixelele ngokuqhubeka ngoku kuqhubeka ntoni kule mvuselelo siyilindelekileyo. Ngibingelele kuwe Lisa, ngibingelele nakumbukele ekhaya. Sila eSwartkrop ePitori lapho khona sitekulethela kusuka nekuhlala kwekulethwa kuphinje kukhunjulwe emalunga embutho wetekuvikela wakuleli lalishumnani lasale phansi enkundleni ngalesikhathi athola netulo nemalicembu lemavukela mbuso M23 khona lapha eveni lase Democratic Republic of Congo ngaphansi kwelidolobha iGoma lelikhona lapha leliphinze libe ngumakhelwane nelive eRwanda. Sikhuluma nje Lisa nawo mbukele ekhaya eNingizimu Afrika kunetinsolo letithi kwangathi kunemasosha kuleli lamanye lathunyelwe kulela live lase Democratic Republic of Congo ngaphansi kwalo lidolobha iLubumbashi. Leli bicadlwana nje ngemakhilomitha lakathi kabe 1500 nawulibangisa eGoma ekuthenini ngosite abaphinze bahlenge lamasosha kuleli lakakwe ngilo licembu layo iM23. Sikhuluma nje
umnumzane Cyril Ramaphosa uvetile nakathula inkulumo yakhe yebunjalo belive ukuthi imijeka yakule live itawehliswa kude kuhlonishwe nawa emachawa yakule live leNingizimu Afrika. Simbonile umnumzane Cyril Ramaphosa kanye neSADC kanye futhi nenhlangano yebunye bemave laseMpumalanga nelivekati Afrika baba nemhlangano lapha eDar es Salaam eTanzania lapho khona bekukhulunywa kabanti ukuthi yini lengendiwe ekuthenini kuqedwe nayi lembi lesoloko iqhubeke njalo nokuqedza impilo tebantfu khona lapha eveni lase Democratic Republic of Congo. Sikhuluma nje nawe Lisa tinhlelo seticalile lana noma ngabe litfunya letinyenti letisuka ematiko lahlukene ahulumende singakafiki. Ukhumbule ukuthi umnumzane seRamaphosa kulinzeleke ukuthi atheleke nzambama njengalokhu usasePhalamende usaphendvula imibuto ePhalamende mayelana nenkulumo yakhe bunjalo belive layithule kuleli viki leliphelile. Kepha silindzele kubona imindeni yaletinini letilahlekelwe ifika lapha ngetikhathi tabo 4 entsambama njengalokhu kulindzele ukuthi inkonzo iqale lapha nakushaya insimbi yesithupha ntsambama. Kepha lengakusho Lisa nembukele ekhaya ukuthi lisizi libhaliwe tuke masosha lakhona la eSwarkop njengalokhu kulahlekelwa ngamalunga ebantfu losebenta nabo siyo indvo lencane nakancane Lisa nembukele ekhaya. Sikhuluma nje iNingizimu Afrika isemandini. Sibabe ngazo sibini kumvuselelo ngoku masikhawuleze sithume umntana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba ukanti xa usibukele sicela ucofe ulike ukanti kuba kwamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe Intsapho zabalungu eSANDF nabulewe kwimpuma yeDRC asakwazi ukulinda de zifumane imizimba yawo okukuza kunika ithuba lokuzila kwintsapho nokudlulisa okwehlele intandane zabo kwelalizwe. Ukanti ukanti njengokuba imizimba yamajoni iza kunikezelwa kwintsapho eliziko lithethathethana nabemi beli ngokuba baziva njani ngelilifu limnyama eligubungele eli kuphela. Ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Kelvin Dludla eseSoweto. Kelvin, sikwamkele linxeba eli kubemi boMzantsi Afrika baziva njani apho? Asibingelele Lisa, sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Sila eOrlando West iseSoweto zama ke ukukhuluma nabantu ukuze basitshele ukuthi ke bona bazizwa kanjani ngokuthi ke idumbu zamasosha ayishumnane abulawa eDRC eGoma seyibuyela la eNingizimu Afrika kanti ke uhulumeni uzonikezela lezo idumbu ke ngokusemthethweni emndenini yazo ukuze ke zingcwatshwe ngokufanelekile. Njengamanje ke ngizothula ke izakhamuzi ezila eSoweto. Mama asikubingelele sikwamkele eindabeni zosuku. Siyabonga kakhulu sakho, ngiyabona nezulu seliyana. Sicela nje usichazele ukuthi wena uzizwa kanjani ngokuthi idumbu zamasosha kuleli seyibuyile zisekhaya zizonikezelwa imndenini yazo. Ya, ngimna ngijabule kakhulu ukuthi sibabuye khona nemndeni yabo izokwazi ukuxola ibone ukuthi amathamba abi wabeke kuphi. Siyabonga. Mama ngizohamba futhi ngize kuwe baba. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho la eSABC. Wena ubona ukuthi mhlambe yini ebekumele yenziwe uhulumeni kangcono kulokhu? Sibonga kakhulu ukuthola lethuba leli. Nathi sicela uhulumeni la South Africa awuyisa amasosha la ekhaya. Sibonga ithambo lamasosha mawabuyile la ekhaya. Uhulumeni angaphinda athumela abafowethu ngaphandle kwamazwe ngoba nje bayashona le ngaphandle kwamazwe. Sibonga babuyisa ithambo labafowethu la izweni lekithi kuphela. Makungathiwa nje unikezwe isikhathi sokuthi uthumele umyalezo kungqongqoshe wezokuvikela kanye ke nomengameli wezwe ungathini ngalolu daba? Umongameli ombuso wamasosha singatshela yena ukuthi please cela amasosha la eSouth Africa angawathumeli ngaphandle ngoba izwe lethu alinampi lana. Izimpi zile ngaphandle maziya sazi ngelapha impini zangaphandle thina. Impini zangaphandle singangeni kuzo. Izwe lethu alisanampi manje. Sicela uhulumeni azama ukuthi amasosha walakithi awenze asebenzele thina la ngoba abafowethu bathi bazosebenzela thina la zange bayosebenzela ngaphandle.
bayibosebenzela thina la eSouth Africa. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ngizodlulela kumama ngiyakubona uyakhwehlela la nezulu selithanda ukuqinisa sibonga kakhulu ngesikhathi sakho amasosha aseningizimu Afrika ashonelele eGoma asebuyile la eningizimu Afrika azonikezelwa ke emndenini yabo ke namhlanje ngehora lesithupha ntambama ikhulu kahulumeni zobe zikhona sicela nje wena usichazele ngombono wakho ngayo yonke le ndaba. Sanibonani igama nguNomasonto ngakaNkosi eDanhauser kodwa ngokuhlala ngila eSoweto. Siyabonga kakhulu mina ngiyawubongisa nemindeni yale mizimba ezofika namhlanje nezonikezelwa emindenini yawo. Ngiyayibongela kakhulu bazothola iphisi kanti futhi bayadeserve ukuthi babuye ezweni lethu bakwazi ukuthi babekwe ngendlela ehloniphekile nenesizotha. Siyabonga. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Labo ke lisa ke abantu bala eningizimu Afrika abakhulumayo ke besho ukuthi ke bona bazizwa kanjani ngokuthi ke idumbu zamasosha kuleli buyile ke njengoba sazi sonke ukuthi ke namhlanje ke uhulumeni uzobe nikezela lezi idumbu ke eSwartkop namhlanje ntambama. Ngithatha intambo ke ngiyibuyisele kuwe eAuckland Park eGoli. Namhlanje kuphawulwa usuku lokubhiyozela indima edlalwa nguNomathotholo kwihlabathi iWorld Radio Day. Umxholo walonyaka uthi Radio and Climate Change nanjengoko usasazo luqubisana nentlekele ezidalwa kuguquguquka kwemozulu. Olusuku lahlokonyiswa ngonyaka ka-2011 yi-UNESCO zelamkelwa ipalamente yezizwe ezimanyeneyo ngo-2012. Ngomgqibelo umhla wama-22 kule nyanga kuzawube kubanjwe umsitho wokuwongwa kwenkosi nekumkani ezinegalelo kwiinguqu zasekuhlaleni eMonti eMpuma Koloni. Sinomseki unkosikazi uNanziwe Rhulahle noza kusixelela banzi ngalo mbono weSattlers. Madlamini masikwamkele. Mandibulise msasazi ndibulise nabaphulaphula ekhaya. Ingaba yintoni ekwenze waququzelela lo mbono weSattlers? Lo mbono weSattlers ngumbono osuka kude kakhulu ngonyaka ka-2014-2015 apho ndiye ndabona into yokuba amakhosi la wethu wasemakhaya uyawufumanisa into yokuba apho ndisuka khona kwiprovinsi yaseMpuma Koloni singabona banezindlu ezininzi ngokobukhosi. Uzawufumanisa into yokuba iikingdom zethu zintandathu in the Eastern Cape. And ufumanisa into yoba singayona province inenkosi ezininzi and eziyenzayo i-development but ziyayenza le development asizithathi ngqalelo. And secondly lento ye-respect of traditional leaders, because if singakhe senze programs zokudevelopa traditional leaders singakhe sizi-respect traditional leaders, because uyawufumanisa umzekelo would make umzekelo wephondo laKwaZulu Natal where they respect traditional leaders. So njengomntana osuke Eastern Cape ndiyibonile into yokuba ibalulekile into yokuba inkosi nazo maziwongwe ngokwemisebenzi abayenzayo because bayasebenza ngokokuhlala kwethu. So we have to do nathi ngokokuba besebenza. Ingaba lamawonga ahlonipha kuphela iinkokheli zemveli zaseMpuma Koloni okanye ziyazihlonipha nezelizwe jikelele? Lana siwenzayo ngoku isengamaqalela which is yi-province yase-Eastern Cape. Sikufuna ukukhula, that is why we are saying it's a South African Traditional Leaders Awards, where siza kuya kumaphondo onke eziba ubumvile umongameli kwi-speech sakhe ebethe ngokukunokwakhe uza kuthi ancedise ii-programs ze-development zamakhosi. So now we are starting as Eastern Cape and we are being serious. That is why we have invited namanye amakhosi wezinye iindawo nawezinye amaphondo. Ngawaphi amanye amaphulo eniwaphuhlisayo ngaphandle kwamawonga weSattlers? Siyadibana nee-programs zabantwana ngoba kakhulu abantwana bethu bathi bangayazi imvelaphi yabo, because uyawufumanisa into yokuba abantwana bale mihla ngabantwana abaye banobutshona, which is the Western culture. Bayi-adopta le Western culture balibala ngobuthina. So sithi sihambele izikolo sikwazi into yokuba senze ii-programs apho siyenza imvelaphi, umntana enze nemvelaphi, apho umntana esenza i-research ngobukhosi bakuloo ndawo yakhe, sikwazi into yoba sibawinise ii-laptops. Sesiyile kwizikolo ezininzi kwii-regions ezininzi in the Eastern Cape. Qabaqaba ingaba yintoni enokulindeleka kwesaSattlers?
Kweza settlers ulindele into yokuba njengoko siye sacela i-CFA Mobility okokuba isiphi imoto ukuthi sikwazi ukonga the best traditional leader in community development. Sizawube sinikeza ngemoto ngalamhla sincediswa nguCocta as well as uSport no-CFA Mobility. Silindele indwalutho ezinkulu, silindele inkosi ngokwamaphondo onke alapha eMzantsi Afrika ngoba sibabizele. Kuza kube kumnandi ngala mini yangoMgqibelo umhla we-22 kubhiyozwa ngoba besiyilonchile nge-2 kaNovemba. Namhlanje nge-22 sizawube sisithi uNtshunanzi zizile because zii-categories esinazo eziyi-13 kwezo categories bebevotelwa ezo nkosi. So sizabe sinenkosi eziyi-13 ezizawuthi ziphumelele ngalamhla, kuzabe kumnandi, abaculi basekhaya, badanisi, njalo njalo. Zonke izinto zizabe zikhona, nazo iinkosi ziza kube ziyibhiyozela le nto zokubona into yokuba nathi sithatha iphulo lokuba sibe siyazirespektha. Asikwazi into yokuba singazirespekthi inkosi because zilwile inkosi. For us to be here, it is because of traditional leaders. Uyawukhumbula msasazi, ibattle yesandlwana yaliwa zinkosi. Pha eNgquza Hill Massacre ibiza inkosi. 9 Frontier Wars iliwe zinkosi. So inkosi zinegalelo elikhulu empilweni zethu sonke. Lowo ke nguMadlamini osuka eMpuma Koloni nongumseki weSattlers. Kukangako ebesenilungiselele kona ngeli xesha ezilandelayo zakuba phange ntsimbi yesixhenxe okwangoku mandithi xa siphinde sibonane kwixesha elizayo. Nkosi mawethu.